Hrvatska je diljem svijeta poznata po svojim prirodnim ljepotama, no sve je više gostiju koji dolaze u nju zbog hrane. Rezultati Tomas istraživanja provedenog u ljeto prošle godine pokazali su da su turisti na visoko 4. mjesto na ljestvici motiva dolaska u našu zemlju stavili upravo gastronomiju. Na tragu te spoznaje nastao je projekt Hrvatske autohtone kuhinje. Sami cilj turizma je biti na usluzi gostima i to na što boljoj usluzi i što bolje im ponuditi i predstaviti podneblje u koje dolaze, državu u koju dolaze i u krajnjem slučaju objekat u koji dolaze. Ta autohtona kuhinja je jedno ogromno bogatstvo koje su nama naši preci ostavili. I smatramo da to bogatstvo moramo itekako dobro iskoristiti. Plus toga smatram da nasljedstvo nije samo nasljedstvo, nego i ujedno obaveza. Znači, naši preci su nam ostavili jednu obavezu da se dičimo sa tim i da što više to prezentiramo svijetu. Prve oznake Hrvatske autohtone kuhinje dobili su u drugoj polovini prošle godine ugostiteljski objekti koji su zadovoljili osnovni uvjet, a to je da na jelovniku imaju barem 70% jela s popisa hrvatske gastrobaštine. Trenutačno imamo 7 restorana s oznakom autohtonosti, a do ljeta bi ih trebalo biti još više. Sve bude išlo svojim tokom i ide svojim tokom. Zahtjeve rješavamo relativno brzo kada dođu. Ako i neke ne štima, onda se još pita, posavjetuje se sa kolegama, uputi ih se i uglavnom vjerujem da kroz određeno vrijeme budemo imali jedan lijepi broj objekata koji budu imali certifikat autohtone kuhnje. Led je probio poznati zagrebački restoran Stari Fijaker 900, koji je oznaku autohtonosti dobio početkom rujna 2010. Na jelovniku Starog Fijakera nalazi se 87 izvornih domaćih specijaliteta, koji čine oko 70% ukupne ponude restorana. Čak smo radili jelovnike za strance, u smislu za Ruse, za Japance, da privučemo tu stranu. Jer konkretno ja sam znam kad odemo negdje van, prva stvar koju idem u neki domaći restoran gdje mogu probati, znači, domaću hranu. A do sada toga u Hrvatskoj nije bilo. Znači, ono što ja mogu reći, znači, da mi nismo imali nikad ni ćevape, ni ražiće, ni pljeskavice, ni takve stvari. U centru grada imate takvih restorana kao u priči, znači italijanskih i meksičkih i japanskih, ali hrvatskih nažalost nema. Tako da ja vjerujem da će taj projekt zaživjeti i da će kolege ugostitelji prepoznati taj projekt kao pozitivnu stvar. Putem koje je utro Stari Fijaker krenula i zagrebačka konoba Dvori Matanovi, kao prva konoba s oznakom Hrvatske autohtone kuhinje. Hrvatska kuhinja je posebna po raznolikosti jer mi imamo 5-6 regija, znači teško je govoriti samo o jednoj kuhinji. Imamo slavonsku, zagorsku, dalmatinsku, prigorsku, znači postoji 4-5 konkretnih kuhinja. Ona je posebna po vrhunskoj hrani, vrhunskim namirnicama i vrhunskim kuharima. To je posebnost hrvatske kuhinje, po raznolikosti znači. Projekt certificiranja autohtonosti restorana tek je počeo, ali kada se razmaže, Hrvatska bi trebala imati niz takvih brendiranih ugostiteljskih objekata. Tako će već ovoga ljeta turisti u našoj zemlji moći jesti u pravim autohtonim hrvatskim restoranima.